avuga ko amazi matagatifu yakamye kandi n'uyu mujyi ukaba warabuze icyizere, bityo kandi amabara yacu akazaburirwa irengero niba turi gutakaza igihe. Rero umunsi ku wundi tuzatuma ibyacu bizamba. Yo rukundo rwanjye, iyo mwitegereje urantwara umva rudasanzwe, wifuza kunshyira hasi ukanturisha kugeza dupfuye ukadushingura, byose bikagenda neza nkaho kuri wayini yawe. Abamarayika mu kirere barafuha kubera ko babizi ko dufite ikintu kidasanzwe, bituma nsoma ubutaka kubera ko yakumaye. Iyo y'inkozi urangica Imana izansubiza mu mwihuro. Abamarayika barafuha kubera ko haleluya idafite aho ishingiye, amarembo y'ijuru rwose. Ubuzima bwanjye ni gute wahumeka ukantwara n'umwuka nanjye? Ndasenga uzagumane nanjye, numva rudasanzwe. Ndashaka ko tuzagumana kugeza dupfuye tugashyingurwa. Komereza kwinywera kuri wayini kawe. Abamarayika mu kirere nabo ifuhe ni byinshi kuko babizi ko bafite kidasanzwe, bituma nsoma ubutaka kubera ko bwakubaye. Iyo inkozi urangica, yo Mana usanyisubize. Abamarayika mu kirere bafite ifu kubera ko ijuru rirarenze. Iyo ndi kumwe nanjye rero ibintu byose bigenda neza. Ari abantu bako turabana basanzwe. Ndashaka ko tuzagumana kugeza dupfuye bakadushingura, kandi tukomeza kwinywera kuri ka wayini kawe. Yo abamarayika mu kirere barafuha kubera ko yo n'ukuri rudasanzwe, utuma nsoma ubutaka kubera ko bwakubaye. Umukozi urangica nawe uzansubirane. Abamarayika barafuha kubera ko bazi ko hari icyo twabonye. Alright.